in salvation say afa wo ye bone a wo hu biem wo nya atenka bi enka nkyerɛw sɛ ade a wo ye bone a check wo ye wo nkwagie ya bɔ wo free salvation ho afa wo ko wuom wo ye bone a ɛsɛ wo hu sɛ ma ye bone na sɛ wo pa kyɛwo a wo ko nyame anim sɛ ma ye bone ma srɛ bone fa kyɛ nipa na wa ye bone no bone kyɛwo bone kyɛwo asa no wa srɛ bone fa kyɛ wo bi wa kwa wia obi ade dua kyew nipa no so ndi on kwa sole wo de abosom ne we no wo bɔ dua kyew na wo de adura sole dem na wo sofo bi so asole agyina matwam wo bewu bebi a kyekyera poa no ko bebi akɔ wi ade ko na ko kasame na mfai yemfa kyew ne yensane ansana wonyame ehu mobo yaudie ehihye yemu mi kwa ya de me ya mi tumi nkasa mi ra ya de me ya mi so ame mpa kyew enu nti oba no o ma be ma ne na be ma ne subu afu ene ye nyina yemu na ene ye tifio awale no mu datu bitterness ye de ba ekwase abuo ahomaso ahantan wo ya mfom so a je tom me ba kola bai wa bia na menimi otachiman one nim seso aba mu wa brasi dan eno so sofo bi abet brand se sofo bi abet no mo area o sole akosisi sofo ne nema eno ka cha osade a wo ye nani nya ho na dia kasa kasa bai na ba wo ya san nema konna fofi ena wo ba na be ma ne se ma me pa cha o ke ka bai we be ka wantumi esa gro be ma ne fa wo ba wo fro ye no ho ade ene ne tena efio afa boy ne ka cha me se wo ba o pam cha so ba bi o be ta manis kan ko ha dai me pa wo chew edi kabedi akiri watu akon adan chobodom e ma be ma na wale oba fo ni tim techima brigade I am sorry keke yetete ma me se champo mama wohini unyankopon wo nhyira wo pa na sa kasa enfuam yenu wese no emu edu ne ka ensem bebre na ye me ya ne say the youth of today sa kasa no ebi ni wo mu dictionary mu won kasa me pacho na say me sorry da na ne me pese me kan say aware bebre ya entiase nimu a enigye nimu a ya eguo ni nyina no ejina onworo aye fe ni bitterness no aye yede ahye mu oba eni wokroti be ma ne yiri eti asem ketua bi enti no na ede entitimu aba adentra efri se oba ne ya hanta yedwan be ma no so ejina so se wono na ye abusuaniti enti se ba ko be bre ne ho ase age ne mfunso atomo no na omu atu na mo akọ anim no da bi na ade we yi atu we se kakran na che se ade destroy wo mo marriage onua ne ameka kire wo mo ya wo mutie ene se sabe menye wuti computer emfa ne ma yehye wutiri mu na wo no mo anu akwakomia ade so na che se wo sabo etie so wo kwen ne sa na one it will destroy you ebebe wo nipadua no kura atwentwom emma bebreti aware ase emma bebreti aware ase omo woni wo mu die omo yo mo dwuma papa emma no so kunu mo hye omo pa enso omo hunam no enkyere enso omo tie awade ase omo twentwam ne omo die nya adentra onwuno bitterness na ya wo mo dia hye omo no ntra ewiwi wo mo emoja onua wo ma wo fie aye baby abemma ana wojire kura eba na osuro ese wo ba be wrafie you live as enemies ekoba ne sa na aware nyame wanka ne sa wose odo ani ntiase na yentimi emfa entra eni sa ukonye sa ne ma wese no mo na se awade no anyina wose bayifo no wone ye enema bebre ibi mama ni bi kura kan akogu aso dem na ye bompa ye from Monday to Friday obi na ne mpa so ampa ye ya na wona ka kire wo se efie no ni wakoma mu no se entia emfa woni empa ye ni asoredo ya wo beko adwuma bie no ye onyankopon betimi aya ma wo so onyankopon wo chi sa nema wo se no se eno nti the destruction of marriage ya abenyina ye ye akrokro bia ni enije bia ni enam se sa nema wo se wo nti no de ne honam no e kame okunu ema bi kra timi eyi ye ho wodam mu
edi yi be ma kono edi atwi na so ese woni ne nan so obeyi ne ho ama be me yehu enam on friends onwuna ya ewoni mu nti wo ye ne sa na be ma so de sa de wo se so de enimu ade yo obepe bia fa na je se o de agina ni woni mra ho so no na awade na gu na ne ye kan se mema so ya mo fa mo yire no mu achi na mo ye ne ma ya enfra na wagya no mo aka cha wo ye se mia na mdi bisika ware wo eno nti na me pe na me ye mo na ka cha wo sika na yesen fia a wo de ware no no eye de ba de a eno nti na ne open na obeye oba nso be chiro se ne open na obeye awade beye anika efie beye anika na gina oba papa ya wo fie enti oba ka se mi kure enne metwe aso wo be fie me me wani nyia wo be ma mo ya mo ka no kure wo ko fie ko na yom hihyew eno nti ne ye ka ne se ye nhia ne ye ntwiti ye hu ye so ye bema so ye kunu so ye ye na aseta no Nyankopon epese ye nya no ye nya ne sa anya sa ye be kura ne twetwe ama ye nhira bi ene mabia ye se ye wo mo ma wo ye nchama ye no ni nyina be boye ento oba ne mi tuofo bema wo so mi tuofo ba bia ye wo kopim bia sabra no ho na pa che no Nyankopon so no wo mra no awade ne nya yi onye ne me da ase no is a champ I be jetetema ni akasa che mema my lady bitterness. My lady, Nyankopon enhyira opi. Na ye ka bitterness in marriage. E wo ba bia ya na efri eba. Obroni be ka say me say unmet expectations. Enipa bia ewura ware ma ya na wo niema bia osusu se wo se onya. Ana se de odini wura wade mu no e wo niema bia o ma no ho ahotoso se wura wade no mu a obenya. Se ekowie se niema na o expect na nipa no ensa nka ekoye nada e the bitterness eba ena die na yehunu ema bimo enam niema afefede o mo penti mema bimu nikapre enso bedwa ya numu a se die ni ho nyina mpo no ye be kire se ewo ho se ye de kowura wade mu a na ye ko face realities a the bitterness eba. Intimidofo say we share obi a mani hunu the true state of your life. Now my lady yen share bibi say communication breakdown. Be medin komo wa bonten ni nkrofo sere wa bonten owura fia no wamuna. Oba din komo wa bonten ne nenamfofo sere wa bonten owura fia no wamuna. Be ma no ono ne tia wade ase oba no ne tia wade na se de wadane kakai. E be dane bitterness e wa wade no mu. Oba ne be di yawo because o expect say enka wumpo and also need dinkomo pi nenne ebimo nso the trust issues ha relationship any awade e mema ni bi ni nokre sei e ma ni bi nso ni nokre sei enti ama bimo ye so bitter e wa wade mu nokre die ne bi ni sei bema a wa wade de oba asifie wo mprafo ye be edu oba basia dabia. Hey, my lady. Mema ni bi eye masempa o. Anya semketwa. Na madi bi nso ye masempa. Ene kuoku ahodo aba no. My lady nya semketwa. Yati kuo ye kwa yie, ye kwa hene, ne de wi mai bi. Ye be hu obi amana ba okuna mane. Obeye so beta. Na ade ba ku we nso ade a me katwa to. My lady say wo di sika ama wo dofo wo yire ana okunu. Se bia onfansie no de abone ma me besia. And also be better. What they are boni nu abesia. Wa ma wa mane. E bedru bra wo pesika dia ye de wo se wo ye no. O kan so enso ye de. O se wenso ye de. Amankrofo aye better. Nti ne asema my lady akofa bai se wo obi mu a yesre ye moa na ye ntimi fancy ya wale my lady me da wasipi. Abi jenu nu o yetetema. Chief executive producer. Same. Auntie Pauline yetetema. Ni aka sa kire me my lady. Erade Nyankopon nhira wo ne dai so asem a wo de aba no kure ni emse nipa bi a wodi ya wo e wo wabra bom kure ni ma heda nko yie ma wo bo mpa ye kure Nyankopon wo ndie ni se ntisa akomani mu nte akomani mu asei akomani mu apro ya wo bi hye wakomam oba den no wafra kwadom hinwa nanim enti na ye tufo se wo nipa bi a ya wo bi hye wakomam bia no tugu fache na wo de asem cha na afa ahwe nye dai enche onipa wo ben wa na de wo do na wo pe nasem o na be ya wade ama na ye wo ya sebe wo tanfo ya wade ya nya wo ya gi obi a wo do wo
eti e ka dia bewura awade mu ena awade bebra eguo eye yawudie ni senti ni se emma titiru bebre no ye twi nsem bi koye mu be ma na ye mfonso ye te ase ye nkasa mfonso a wa ye no momu yiye ne ye atum da bi watwa ne ho akọwo baako de abafie akoye nsem bebrebe da bia ye si hu nkonwa da bia ye si hu nkonwa e de ya wa betena oba ni mu de ya wa betena wade ma mene awade na gigya be ma wote awade ase ene oba wei wokyena oba wei da bia ma ladika se wotimi de wonna mu asem nyina kwa abonten kobo na afofo amane ye mege asomasi de hima wo himme nya bi na me yere ye me eno ebe ya wodan ade anim guase ebe ba fie wonsa wakotwe sansam ne de aba fie amane wo yere wonya mu anigye bi amfa ma wo enti wo bebo akọ ho a wo bekọ a wo beba no na oduane esi table so me ana beka ya chance no esono kaba esono slate anigye ni fie asundwie ni fie ti esere maami a wokunu afom wo bomode na fache ma akoma ni munye free na wankasa kura wo honya de entimi ntow na duru mre bi na nsam hye wakoma mu a sabi wunyini no abo abere wa monamo no wunyini no abo akokora monamo no ekoso wo ye mayi mu ekoso wo ya wade mu ekoso ewo ya setena mu ba ma timi kwaji loan no de ama na yere so won fanya adwuma ebeduru mre bi so oba na ya adwuma ama sika na ba na ba ma ne ko bisa na wasi sika na hye na ni be ba ne ho so no de hwe ni nua ewo school enam so menne emema bebre sabe omani ate wo kwan bi so si enya sika ye mfa mo aye yere nom enti mesre ya sam aye kan yesu so ma ya ubi enwura yakomam ya wudie enam so menne ye kunu no kura ntimi enya adoye enam so ma ya yere no ntimi enya adoye wakwadwuma waba wo ba wato bibi ketewa bi di ba fie sa me yere je na wenso ayade yan brad ye wani nti kura ena we die se yabu enam so ma de yaw abre be ma na ma be ma ne se okurom kura wonye dai ana opia bonte wonto bibi mre ne yere saa ne mema bi so tie wo yira kokurom ato boxa wato bibi se bi kura wo birthday wo de brawo na ebusa se yakoshe de wani nti kura we yade yan ekoba saa oba ne be di yaw wonto bibi nya dai emfa mafie eduru mre bi so ye ho mfonso oba na ye mfonso bi a sabi nya nipa nim ne ye ka no ye nyina ye te compound house sabi wo yira ye wade efie fifi na wo beka ekoba sa de ya wo bewura oba na komam ama wade na ye de agigya saa na emema nsoso ye nya de ye te eduru mre bi a wo yira ye wade no fa ne bradem boba okunu ye wade a fa ne bradem edam ne ye kasam ye nka na bonten ye nkoka na wonipam ye nkoka na busuafie da bi ekoba sa ye de ya wo ebeba awade mama awade na ye de agigya ko se nipa de wo ti wi ase na se bibi hya wo so bebira ema wontimi nkonkwa wanim senye obi mpo na afom wona wa wote wona wo dwendwene niema bebre a wa wotenka wo widie nim se niema heda anya den enko yie ma wa wotimi se wanim ayesum ehan ni wanim eti yawodie de no kwasem ni se nipa da sani woti wi ase na wo ma bibi hya wo so bebra ema wontimi enkwa wanim ena ema wonnim wo Kristo mu koso wa kan se mpa ye kra na wo ba enko wa wonim sa koma ne kra mu nya de ente yawudie de eba nipa mu a etese kwankro ya de da bia na edi wunyanti yanyi yawo emfiri mu ne emfa ye ho emfonso enche ye ho my lady medase enra amse etena case so ye bai Samara egusu aye sradofo ye ha dan ama no nipa bebre ye papa ba ko frɛ senka opese okotena ni fie wo baby ani amse mesra no se sa ade ne de epesa kra ne tena ne monitor na ye de ni di akire ena sister ye ya wo ma Josephine baby tena yi ko se ni fie foforo na mse sister me ba chew why nyame so ade nso mesra wo mo wo mo bi amode mo de bebo mo mo aye ni ha dan makra no na ya monitor no kakra na se si ya akotino bi fie ni de se no nipa no so obema 2 weeks 2 weeks ni mu ne de pedan no to bi a wo mo bia no wo de fa beboye na ye pedan ma no na sesa akotena obi fie Josephine ne ba ma abrenti se ye no de ye twentwe so kakransa mami wo o se oni fie ufro se bia adoya de ye chese utimi se na me de dum na nkasa de abayi nti ya abayi nyina achi enra na judu ba ko wo frame yakopon hira se oni ni ku hwe program no na wo mo ho wo so ene ye papa ba ko nso discover se event tontade man nti adwara mama bi akototo ne ma no beba na bi ne na akwakoto tontade ama no
Difo. My lady. Yaudie. Bitterness. Echa dem. Na me bo abaso. Enu a upija me ranking mu. Ewo adoma wo eye good. Ba kono na ye color na de blush na blush. Brass. So one can ye. Sa blast. Anana ba kono na edua. Eti mi lady na tawroma. Osidifu obabi enyame de oduro no. Ami pija ranking. Se me free cathedral na yesi de enyense na odana puto bibiri no. Me free ho. Ma ba Frasta house. Enti metiefo mi Facebook fo abrochefo yi nyakopo dawroma. Mi lady na ko pe you. Yes sir. Oh, all day in court, my lady. Pia. Medasi. Eti medasi, my lady. Na yeka yaudie. Nanka. My lady ni kwa semuni. Sometimes bibi sia and then bibi su ne ban kitten na babo anwa na be she oba adwinim anana kuma na vegeta. And he's saying ebufuo ene kasa ya oba kasa fon so kire be ma na ne hu so Difo mi ntwa na madam fo lawyer bi oba adwuma otachima no hia baiwa bi o se afa no ni tu anamo na wo court also mo court anom do mfo na to silent lawyer to se baiwa friend no na to wie no hu se miss ko bebre no na wo frege tu ni munyansa se me fra no be fa ada court dem mo ko hanam gino na mo kasa oso gina fo ni so di no se oba mehu amani ji wan pesa me no nanti kasani wa wie school nya adwa fempo na ayo na cha se kasani o se adazo wa pene me dwane o so ko fa dom ni no se de bi mu kasa we di intimi malady asma me kai the same thing and I happy madam for pa okonya baba wa bi e won so no odoge no o ba fom jimi man no o te se ga ne yeko ga na friend no na o friend be na okrok na ga ne yeko no se anana on friend me na wo yeko sa o se na be yeko awo ha no say no se me bi sa wa check so ntitie wo ma me ada o papa ada wo nua no madanti na okrok 10 o'clock no na o friend no e wona ga ne buafu o friend se ka ye ya ko be ko that man ho no wansi no onko no eje wotini fi no ye ne course e kodu be bia o be pa cha o se be man san fancho eti wonum kasa e pam mema ne won wi ne yesu obedi wonim sa e kuru papa be ba no nya enkwasafo na benya eti bitterness ye shini pemu ene pie outside e many penyina hu odofo ye kan si a enkan che ne se e bia o we de fo asem ko ebedi wonim ebedi du trim be ma obedi wo ho ofachi unya oba papa da oba bedi wo ho ofachi unya be ma papa da because mema papa na be salai omuko eti aka nwan insan kwatfo omusu no ma no ode ebe chinchim nsa asa bo treda mu akọ eti de meka ne se nipa mumma ye hunu niema ebetima safata yen na subani edi nemu me ne wona me de me view me tinte so nguso me nkasam kyerɛw me ne woni nkomo sane me nyina yade a ebobo ne kakra na bebo no a ageta maledi e wo se kache ye mema o se kache ye ma se ne kwasem nie ye mfa ni di ne obuo emma ye ho ne ye ho se be ma do ba nche se be ma na jimi se oba do be ma nche se oba wa jimi etie fere nim enye fom mesre ye tiefo emma nyina ni memma nyina se ye nyina nye ne do ye ho na se emu ba ko do wa wo so fa odo no biye de ehia na monkam ko na yakopon di odo ene kro ye besi ntem me da se male emema yesi wo be ma bi ahwe ne ba edru ba bi akra no adan na chi ama ne papa nyina ye yawdie emma ne dia wo mo de sei enkra na dwen papa na ye ne bone ye ne yenti ene yesa me se akra na dwen wo ne papa ho na papa wa hwe ne ba efrin kola brem etua ne school fees bira edru se papa ne be ne ba no akra ne papa da ne bronsama ma no titu ni awale na agu no ai de oba she wo no
eni wo pese awale ya yawo baako ye kan wansem ha de bia e yawdie e mapa wanti ase se enya by force obi no wo wise o wale wo de bi and give force say woni me awo chichichira twan ware me e many be said anyam na wodi nyinsa na kroso be ma ne say wo be wale no wo be dia wo nkwa na nyina hwe be ma wo pe okro betimi no wada ne kwasem eti woni wo da ne kire say wo pe ya wo pe ne wo do ne kwasem ti woni wo da bi sa no na nyinsa ne koba na be ma ne ye na dwen say menye awuradia me dofo jitum na be ma ne nya na sedie jitum na repackage your life ni biem na be ma ne hu fere na yesa yawdie be ma na nwale no no wa chechira pato akra ni tirim no de akra ni twabe ena wa ma mi say ya ena je 1 billion ma me ena je because say be ma ne nakoda awo wa nwale no me pa che wo kono be ma no wo sha na brabo no a no wa ready so peba no wa ready so be wale e ma ba wa mo mama dwini mu sabi ebinom madwene mu na ho se nyo pe me bia no de wo mama yenya wo pe ye bo tom eno na akoye akotwe sensem ni nyina aba no wasa akola na dwen wo papa nipa bone ade ode ye me wonya ready wo tu akotra ne dem na adu boko ba kwa ne to atete akosan cross bar so wo ko ba na de ba kwa ba wo ko ba na de ba kwa ba eno waje ne dan boso abamu ano ho jira no wonya ready so be ware me na wo nti me ne to aso awo ayen se de be me de no fe de ene me ne be wo what ne be wo wakata wo pa wo show hu yi na no na mudi ya wudie e hye mu tirim eno ti papa fo ne du o mo pa ne fie so a no ma ye mo bo na brabo a obo nyina ma me na se nkra na dwen ma bi bitimi ka me ma ya wo mo ntoduane mo papa bi ni dasem akwa yo de me fa so ma me una nya problem bia papa no opema de so hwe ne ma de kwasem na opema so hwe ne ma etu no no nya ye ne ma de ye e ma ya mo me ensesa papa fo no so mo se mo nsesa sa ne de bidi mo go pi mo dia mo se mo nsesa sa ne de bidi na mo tadi atoto mo kon once I say tenteche wo sere kwasem wow de kwasem some side tenteche wo sere wo de na mba ho wo ba wo nyo be fa kola ketua no de na chede mu odinu wo da dam no wate se wo yire tiam de kwasem enu be kun ansa na time aso na mo de mu se etum fom na ntibire mu a mu ntie matie si afroberema bonu wa uchema wo sha tigu kwa ho kwai kwa na wo ba no wo chiro odi gu chip so odi be gu chip so no de ahye ne ba ne tirim wo bire nyina be kwa momi mfa course medu 055493192054893191 na yenhwe na yawudie ne de nsem ade be wiase yesi ebedi ebeka yenwie ne 05549319205489 number 2 hello Obapa Pacho mini wane kase waka wiba group na kase yo Evans yankoi ya tete ma me akasa na ma Obapa adan so putri ami sira opa bebre ene futu a wodi amo sede o kana no ta na tie pepepepepepe mesre sede bia yi anom no obi o tie bia ya wada de no sede wi ni nyam no ya wada de no ya ni nyam ta o tie kasa chirema get to mema fono so Obapa ka e wasi titi na be ma ya brabo esi nyam nshira Obapa wo yara se obi ba Evans hello oh hello Pacho di yentio hello Oh, Pacho. I'm so ni me Pacho. Okay, hello, yentio hello ya ton kakasa
me pacho go on ma oni me pacho sent you be bia obeka me pass but won so nim ta de na nipa ni bi no enye so ye ya o se me pacho o ye ya o se me pacho no so e ba ta so onye de sana de acha but ya je ni mi am ya o se me pacho no ejai me na sa wa re na fa so me de ni me because me pacho no e do ni ta de na o ye broki atachi baba Mame, facha no mprenso awodo nso aduoso nso. Dima no. Se onyame nsesa ne ma why ebe yi. Broken heart me me. Hello. Chinwe sinachi. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon bye ma odin baby akasa free. Ba chom kasa free kote new side. Yo yenti o. Ba chom dey antiesi. Yeti o kasai. Mesrawo. Me shamu television ba ko no tele one. Ateko mesrawo mani je mo pa mo cho mo hwe na mo ndi wuduma ma ye why. Ateko na be. Tele one television no. Ateko Monday no. Oh. I am a yafa jana na so pa ma me ni ba bia akọ na na mdiji mani. Yo awon ba ya ma why? No ba cho you. Munye munde wuduma ma. Say me ko shamu pa na fe de. Na tima boto sompa me hwamu. Mo. Hello. 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 Me do foodin baby akasa free. Efrem me ko me kasa si wase tuma. Kwaku yenti o. Afama mo twi de no kri pa. Na no bi wonu ma ne mo wo asema. Sema obe ka kire wo. Akomate nko a ukoka obi fira tra wo so. O tra wo so sa be di ahe wo kon no side. Wale tena wo so awone to mpa so na fa wo mane. O si ko na yo ti. Obeti wa be me na. Ya semu bi mame. Titi atutum. Hello. Hello. Hey, Abrampa. Hello, Pacha Udi. Hello, morning. Good Afternoon. Yanti o. Ozai. Ati afaso. Yamfa tu ba ku ntwato na akola ya se be ne papa na kodai. Papa ne nya ne number en frɛ mu sande nti odi ne ba no. So mkro mama mle nso akire. Hello. Hello. Pacha Udi yanti o. Good afternoon. Afternoon. Na so ye maka nyina ni aje na de ba ko so ya ne se be na bu won chop money ba na ne ko asore ba ko a for e bobi e be fredi ho na be sore fe Chop money so o ka say o yi chop money and so Maria odi ba pa so fo amane e da mo e ba sa fatu so fo anim se wo mako homa en obe na sa for the boy kwanya me kra wontie wo ha ne ho ese for so for the obeje d4 enso wa for the so nhira no wonya wo mako homa wo nhia oba bi ate ka be gina no abegina ho e ba so dem ho so wo yisika abegina ha no Eyo. na go dey set record case number 1 feedback. Na so ade waka ho gift seiba ayi no fra ya wati atomu ofre macro wan wo ba ne kuradu ne papa wo wo no ne papa ne na da wo bra no wo mfie du miensa pole wachi ya no nti wo de abeda ye sampa se wo boa wo se ne maame so se wo be se sabola enu a efra ne maame so ntitwi wo ka kusa asikasa kwa o day in court gifty yes ma ete say aso yame ado me ho o ba no we aso wa bontia wenya say aso wa 1 year 4 months
Nti da obesa anyam foforo da be. Mama cho me nyembe. Wo nye bi. Wo to da ye wo. So ba wo bi ensa ka ho. Ba cho da bi. Chichira busua. Ba cho da bi. Enra wo de be da ye. So wo papa ne wo da na wo 13 years. Pasha. Papa ne your friend is saying. Pacha Seiba. Just Seiba. Pasha. Where do you juma? Pasha no e kuya juma, but it's a mini juma de oye. Say also owe him koko. Pasha. Ti number now de buy a number ye juma. Pasha. Wo fry ko. Pasha no am friend no. E ko about me kate no. Mama na hu say. Producers, papa no manya no. Ye friend mu sa ne so mu kro mama mla. O ma kire mu. Oni ba wojo munya na ye ntimi nsa me so sa case we so ne papa ni ti ne ye pe no na ye busa ne se dia kra ne ka na ye no kre ana so oboa onya na a wonu ma me kasa e kusi sensi enim ebusuafo me pamucho bebre edroi your friend of cyst hormonal imbalance work hospital doctor catch us ovarian cyst oba ebi so ntukosua baby uchima ubu faso amane ma ebe basa mawa anu yenini simple of cyst adwumako ede aba ye midpoint pharmacy limited and womo de aba womo ne sade malaria dro tatahwe a ye frɛ medimal tablets enu ye mpanyifo ene ne suspension de man kwada enti mu ana mo pe edro ibi human of faith for by the special grace of God mo ma me brand ambassador e de ma say edro wi me ade enye me mo ho de Christo nti ko pe bi no wo pe bi a wo ba sompa from this ebi wa ha ana se wo ko midpoint wo mo pharmacy e was fantastic baby ubenya bi ato e ho so ubenya bi ene o mai ba bia ye ton aduro bia ubenya bi so ato ubenya bi so ato ene malaria dro friend no medimal ye adwuma se ane enkoda de e wo ho ne mpanifo de so e wo frɛ 0596 607 858 and 0500 210 133 me pacho time a wo be federal we no de bia ba ko so fana no past 7 so make sure say de bia no past 7 na be fa na wo be fa say ya no machine ya mutini ye sister natural spices didi peche ye nketse akekaduro ye rinsia ye garlic ye nutmeg na akoko mesa ye dia ye wura ehwam odi ye aduane a anu so de emu nuanu ni de ye jollof sisi ni pedia me pa cho ye wa ponche de ni kwasem na ntwe de flavor no fish de flavor no ye wa kokko de steam garlic and ginger ye gu na ayimaduane ni ye na jollof no de eni jai eni akọ me say stew de no last week we ye pre-control stew papa bi sister de Dr. Ajimabedu munum ne dada ono de sister macro sister study abadwa ma so am ye moda ni ye sha moda natural come eji edum pampas so pizza woman hair bant me jom so am jom enkran cm bi no kan shi kutu bi ni emfa gu to fire with 0243 535 025 faith enron ketwa prophetess mama faith oposa wani wa bin ayamukuro ahinema kokobin sasabo entehyewa obowa stroke wa na wepono wa poso no hwe bomodin yenko hwe ma ekira kwan oje wodie ye wo so tuom Antiaku junction bogo so American house 0244583855 mama faith EP original brand ye t-shirt atem ne ye kan plain ye wo white ye wo black ye wo yellow and a green boxer shorts collar singlet emayiwa vest fashion ba ko do mo church there if you for adishimai Posa Travel and Tour building 0243510138 EP original brand Dawood Doctor yi mi parasem say say yade a wonsa Jimmy kwata adwaman efansi ho diabetes nemo yade pressure fabra stroke Dr. Dawood ayamkuro adwoso ka weapon wa poso say num 360 never ultimate ne po twitwi weapon opo nyina so now da wotimi ada na ho
0241244012. Spanish 3 power. Yes, Spanish at aging. Adio krawa. Na we fi. Ko keteswa. Untimi na. Wona sa tata. Ahohono. Halitosis. E bon dodo. Menstrual pains. Ujalia na ufiu. 0266114111. Mama's choice. Mesi ye ma ye yire nom. Ene ye girlfriend ye munsam ye de bio. Fufu mix. Kama. Mankai. Ye de mesi. Ne bo twi. Bibibia. Aye ready. Abemudro. Mesi no de. Chelsea. Oti pampan wo mu a. Na tum so ya de. Onyunu dia wo ho. Enso dia. Baby, mama's choice. Premium gari. Eno de awie yi. We are so kings. Unni hwe bibia wo kama enka tenyina wo. 024425402202. Cherry Prestige Ghana Limited. 2 pure natural mineral water. Super papa. Abofo jetu. Me pa chawo. Yes ye jetu. Eyen so krojen. Ye nom na dia fa reverse osmosis. Tensuo no boni bi enim. Dabi akono wo ye ye esi ho a wotimi se munsu afa wo ja wade a kokoma penifo packaging no na obehu se ye oni bebenyam nkrato FDA 4 ye jetum se ye 0538141360 holy mosquito spray ne coil imese ntontom tafre krodoso juba ne muwa wo nam tafre ajo da boso ogu ne pani mo aseto ye nkoto 15 minutes no wura dem o na muwa no obedja no nem dika 0322037623 oboase baby diapers eno de mi kotu ni deso pro na makocha mankoda obare to mpro mesi omo to wese na ye kama echinsuo esa summa enure wo mu no bo oba na japade na be ma na japade ho ban baby abeshebia oboase 0240 064 Lawson Beverages Company Limited. So no bi wow ye no so ache Dr. Lawson ba ma memma Kangen no super papa etu empty e ye kangen akana drink water e fantini ni wudi di abore eno di etu ase kura abore wutu nkwata ko wonim ye ni ebushiri nyina Sompa bronsan ase e bi wase ye 0244491991 piwak 3p garlic mixture adre yetoa e hwewa e pai we ye garlic collagen 100% ye dia ye ye di aye no mo jaduro natural e saw ya die no na ma mo jaduro Onsano na yo tititi. Kan ko pe bi no. E ye 3p. Why ton dodo. 3p. Garlic mixture. Kan ho 0248928824. Chencheme. Osinye. Onu bon. Orake bi. Eyinka afam. Ye be hwew ne esiesie wo menkunum dia ye wo dia. E man here case me pa che ye judgment. Center clinic. Ya wa brepo total free station echi. 0559139582. Maame, wo papa na me ye fra ye nya o. Ti e be ndai. Maame no wanya no. Ene de wo so be kasa. Wo be gina so afi wo be kan kurom kasa me so me ti ko saase. Hello. Aha. Medafo, my. Yeah, ma, what is? Me wo ye. Enra wo baba ayiwa no. Wo de asem bia be dan me. Wo se bra na wo bru ni nua. So wabe sister baller. No kura bi wom. Mpa. Mon ka se me. O baller ba si ya. Me pick up baller ba. O pick up baller ba. Me pick up baller na fra me. Why afra o? Amu kura na. Pick up baller ba o. E pia donko. O pick baller ba. Me so me no wo kasa gina so. Hello abapa. What's it? Me se wo ba ne se wo baba gifti. Wo se wa buru ni nua se wo be sister baller. Ampa na bra bon so sei. Wo ba tai. Ada na wo yesa. Mame. Me tie o. Chiro ko ba sia. O ba sia o. Ani me na be die no. O ba sia kan. Na wo wala. What am I saying? Oba me say. Oba me say no here no. But you know in your bed. Mama, what here? Me tie. Let me talk to you.
mano. Only a difference. Want to do what I'm about to say. I don't want. In the name of God, look, I can say, yeah, me and it. What? Me day. The other band. Come on, what did you make up? Hello, ma. Mommy, what by tie? Wouldn't say any papa and any die. Now on fear do nine. One can't unterry. Daddy one say waka. It's yam Edian, yes, Yamano. San says, Yamam Lebuano. Yes, wrong. What more, baby? May say, I call understand the papa and da. What brand no of fear do nine? Yabani day. And the government, wow, we want to work on it. One more, I have on the house. One more, my head up. One more, I don't put a money for a money and implementation. One TV, Abraham Papa, we come away, and Fanfasobia Mlem. Mammy, Assembly, Mammy, Kosoba honor, wouldn't you go to be dinner there, Asama? A machine. A day. Me call on not Minuanisia, Machibano, or the Nak Bema, or the Nako to Edgman. Namsi man, Bessie. Make us in Bessie be no see you, Watty. And to not end this for about himself more than Qualababe to Edgman. No, so the Mimi Beckham. Not. Sergeant says 6 months, let me see 6 months, meet me 6 months. I didn't 6 months per month. Now 6 months per I didn't tell to me. Me saw on farming got to 3 years, so that bet me per boys and girls. What's our cry? It's in a war because that's the 1 year. One mammy do go to you 6 months in a caco. No, you cry. Who by some laman? And the empty amount man now papa on your papa. That's right. Mamma should the empty me free one can say. Actually, me mamma paying cash say, minding too. Me yam machine na met me my twice or aqua, na see you. My cheap banana may so almost or some cronim or almost afternoon daka, any name cronim, we are no much word to me. And I'm a chiba, Mupie, and I'm Mubana. And the anointing of Mammy Buffuya no didi matem as a salmon, Yama Mam said, and I could say to one as soon as I had to him a transo. What about who consult about Bashiwich? Meboa, Pasha David. That I'm now that are not me first one. Not two can not run away. Pasha not only maintain. Say, Bano switch in a papa no hen. Pasha David. One also hero. Pasha Mammy Nimubi. Mamma, so now Mammy Mubi. The entire Mammy Mubi say on the Mammy ba on him no. Mammy me call him no make Mammy Beman now. On him no, on him Mammy Beman and Mammy, me call Beman Mammy or na Beman man per massem. O could Jumba Tom Pabuana carrying na the Bremen. And now Mam Busam say, baby, I'm a tenet to say. Nam so oh Mammy the any papa or shame come. And now Mammy tree phone friend I got chance and me a call bonnet, me yet. Me ma be fast can say me to me minimal. And now what's in so pamu? Pasha, and also start on pemasem. San or their same, sir, baby, and baby, bring why? Na boy shit case, damn shit case. You so mammy, now go put some palm or you my pa, Moboma Ghana, Asante Menina. And there, every year you in Chabi free Dr. Baho, Eddie Ama, Yarefo, any a tier for Enina. Danny Dana no yet Chelsea, but say Yankopoya, Domna Yeba, Ebe Vetrasi say, ya nature say, ye be bought the row and will be a ya dear Davos so no baby, I would have fire, ya dear Ebe flew so. The Biana Macacho say, ye Vetrasi say, I am near Becaka in Nipabibri, ya dear Davos so, is a Dr. Ba, a Yaresabia, a hospital, a ye bibidro dear, a ye heba. And no any didi juma ewo into obi a wo prepare bibiduro epese sane yade ama no contem de baby ya na wo so do ani kire eye Dr. Ba yen ya so eye ho eho na abehu bibiduro mu ahodo a esa yade ahodo a ewo nipa bebre mu ananke di nipa bebre be frasa asiso akọ
nanso ɔte Dr. Banka no ɔte ne din no ɔba no hɔ a na yade adi ne mfie bebree adi mfie nsia mfie nwɔtwe ɛkɔ mfie aduonu kora no oduru Dr. Ban hɔ a eni na mmiɛnsa ni na nan wobɛhu sɛ yade na asi ne tira sɛ na nanim agu ase ɛwɔ Dr. Ban so ɛdi ntra ɛyɛ ahaban a ɔbɔ adeɛ no ka ne turo nim no ɛno ana Dr. Ban ehunu a wakɔ nwuram atete a wɔde aba fie a wɔde sa yadeɛ enti na awie ohwɛ na wutie ne da bia yɛse yadeɛ deɛ baabi esuro no a wobetimi akɔ ne ntem no ɛyɛ Dr. Ban aso ɛyɛ enti mesɛw ɛna awie yi wobɛgye Dr. Ban namba kɛseɛ papa bi a yɛdidi dwuma wɔ hɔ na afei wodi wani akyerɛ yɛn ya so ɛyɛ hɔ na afei nyankopɔ da homa yɛhwɛw ama yɛde bɔne bi akɔdi awuo bia no afiri nipadua no mu akɔ ama wo nso ho atɔ your number no is 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Mepacho Dr. Ban ewo Kumase Atonsu Agogo. Abai hospital ewo Kumase Atonsu Agogo na chi ana Dr. Ban ewo afe enkranso ubehu ewo Spenters Road 18 Junction ehon so ubehu Dr. Ban ewo ho amenya sa oyade amawo. Ena wiai ana na meeting ka cho say ya yaresabia eye hospital yen ton aduro ewo baabia. So ubenya Dr. Ban aduro agisi edi mfidie ne edi abegu no edi ahwehwe nipadua ni mu ne ehu yadekoro adekoro akofa saa yade na brɛ wo no enu ane ebetimi amu aduro ama won so de asa wo yade fise nipa bebira ye saa de we ya bi ama mo yade aye kese ɛwɔ mo so meso ena awia wutimi ana wa hye ne nso sɛ ade bi change wo nipadua nim ne yefrɛ ne yade a emfa wo pɛ enkoto aduro fise yade awodo betimi ama ensakyaye bebire aba nipadua nim a wadwene bɛyɛ wo sɛ ɛyɛ yade wei nanso na nya noa na wo twinro egu mu enti obi wa twinro agu mu amenne nipadua na yetum yade a wono so enkoi enti Dr. Ban se on pese sa na omani nyina obeye bie enti na ose wa ma akwanya ma wo se bra na so eye ho na de bra na mfidie ne yade aba ne yemfa sa machines nim na fe ba bia yade bia hye ba bia yade bia hinta ana asie wo no yade machine hwai machine be yi yade ni nyina aba nanso nhyan kansa fo awurade se yade bia ye machine be yi na to ho say yade we no ehwo ahaban de eni Dr. Ban ye befa ne de asa yade no ama ho ato nenne me wo omo adane ensadwam edi nubone ahye omo ho enne ama enne bebre abo asesa aka atu omo dem ama enne omo da abonten enam nubone nom ana ensa bi omo nom Dr. Ban se sa no ma we be nipadua so a emiedu omo ko chinchiri ba bi bebre ensu be wiase na wieye no wa hwa na anko na afei akofa ohaw ne amane abafie fise papa bi ona nkahwe ne yere ene ne ma maami bi ona nkahwe ne ma nanso watu nsa wi amenne bepem sabere wagya ne ma ho amenne wotensa dwase a obekọ na oba besi atimi anom nsa amenne ne kala nyina chenji ni nyina yese wato sa ade ni mu ntentan eno na Dr. Ban ede ne ho asi wo se wakoteten haba bi akeka bomu enne me ne wo kasai obi a wose wono de ono ne nom nsa pa wo kroma a wono de nsa ba wono ne test e no nom nsa so a onko amu obi mabi no oba yede aduro no mana eye aduane ne yede befra yede som ena baako ena mienu ena miensa ena nan pepepe ubehu sensanom na wudi akire no na afi ni nyina atwa okọ no nsa biem na wote ne pampan ana ne senti bi kura na unwura ho biem eno ya ade a Nyankopon de adom Dr. Ban ne mmere mu a odi tu omo nom nsa afiri ho amomo nso enwo atom afi obi de enubone ebi akoka wi ne nasefo ne nyina aka ho obi de enubone nti watu afirifie eno kohwe kwabra ne wo ba bi amani tue pa nipa num nubone amene ebi tiri nyina ye mefen unhu nipadua na ankasa esansa na nko ye nipatitiri bi anka obegi na busua si wo nanso ode ne hokobo ayonko bi amene abusua ne kura apono we ne yekacha abusua ne se enne Dr. Ban de adura ba enne wo ba ana wunua bi ato nubone mu wi kokeni na hodo no no mu a oba Nyankopɔ adaroma ahaban na Dr. Ban de aba no ye de mana enubone bi enu obanum biem obeba na ono nso abebo bra ama abusua no munyina mu ani age enti netu anamo na bra Dr. Ban ho afi na me ne wo kase ebia na wo ba bi unua bi eya adwenum haw eye dambo
da bia ka che ose edam bonya baabi obi bodam ana na adwene ho ka e wo so de ne kwahye baabi ade ya ne se obi bodam ne de na kwotena baabi ne de chen ato ne nan ana ne nsa no tinsuom ensuo to awie bo ni nyina ne nipa da sanitim ade ede hawo ne amane enko eno na Dr. Ban say obi bodam a oni dem eye yade me so beba na wo de dambo ne bebre Dr. Ban ye wa aduro ne ahaban ya de be mani padua no adwunumu hawo bia no ebefire ne so ama dambo ne nyina ate akọ amono nso abanoma abeye adwuma te sede ye nyina ye enti unua bi oba bi wo adwunumu hawo anama me bi a emfa nkohye ne so wo ye beifo fi se ne maamefo ne bebre adwunumu hawo kakra ba utira nye ya na fe ye pai ne baye ni awe ne tire ho na akofa nsem bebre aba na nso maami eya adwunumu hawo anaka no eno eye Dr. Ba afa etwere yade eye fom yade eno nso ye ka che o se wohia Dr. Ba se o do twere no ebeba Dr. Ba ho afa kompo yade ha nkrofo bibiri eno nso wohia Dr. Ba da bia ya ne yenim se kompo ye ma da bi ba ma nyina no ekosho ho enti obi o kompo yade eye boita no eno nso obeba Dr. Ba aso eye ni ahwe amena firi wo so ye kan kasa ni ye kan dumpe eno na ye Dr. Ba ni din ne bodin ba ye de bono ewo kroma ni wiase nyina eye ba dumpe ba kase ba sasabro ba me chepe ba ma jonku ba me sisi yade enti obi o ha ewo ni dumpe ene ne kase mbia no enne ba bia wo dumpe no kase mu yade be firi ho no eye Dr. Ba enti na me kasa chewe na bia wo na mu dumpe ana ebuo wodi akochinchina Dr. Ba say emfa wo kasa enkokoro medama say emfa nkokoro obi nchen ema wo ni dem wo ba dia haba betu dumpe ne so ama kasa emu abuo no akansi ama natoa afa na me no wo kasa obi osisi yade pa ni sisi ya ne ya oye ne ho hwe nyeye mesrew say Dr. Ba so wo betu na mon na oba na yare sabia ho na afa obi ani sisi ya ne ya wontimi mfa ntrase no ye dia haba na toto ho ama no so atimi adidwuma adi ni sisi na ayede wo se odi ye bia afa obi achi kase ano no so eye ne ya atokura bedam obi de abubu goso wa mana kadem ontimi nyane wo hwe eno so Dr. Ba se brane mfa haban na edidi dwuma no entoto wachi kase ni dompe ne so na afa dompe ne kase na entoa enemi ni udi nkomo a ne ye ka stroke ho asem Mr. Stroke na ya o ma me papa wodi na kira bre no ena kwanya abasa wodi be pie Dr. Ba ho na afa ne nsa ne nan na da ne ho ni nyina no yama na duro ama na tretre ama watimi ato abasa ama netimi anante akoma pass ama no nso ahunu se edubra ne aduro die baabi a benya na besa yade de na ye Dr. Ba ho ana benya enti obi a ne maame ne papa ana ni nua bi anya stroke no onfa ne mra Dr. Ba aso ye o mati kotodwe ho asem ane ye ka no yanka we ana chese ya ma me maame me papa me nua ba wote dem a wo kotodwe ene ye wo ya amene wo bere waginu enso ho ntowa me sew se me ka Dr. Ba asem a kire wo na se wugitumu a behwe nipa ho do a o ba Dr. Ba ho enne o mu kotodwe mu yade ne kwa na mfa wo de entena fie no nura ensem fata enkofa wo debo papa bi a watomfa nkochechire wo kotodwe na enko bra Dr. Ba ho ne mfa haban to kotodwe ne so ne mpam yade bia mfiri unipadua ukotodwe enti asem a ye ka chew ne se arthritis yade na so wa aposo woto nsa ento enne na wonsa no wabeti ni nyina yi a ni nyina no o de ba Dr. Ba ho a ye behwe obi ne nase atatai adufudufu ni nyina o de ba Dr. Ba ho a ye behwe obi o hyempaboa na woro no okokora wonhu da ne nan ne nsa nyina ye titiriti ni nyina kire se yade bi bo nka ye bra Dr. Ba ho je number no ne mfa kasa ni nyina emra wieye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 083482 Mr. Dr. Ba Okumase Atonsu Agogo Abai Hospital nechi ana nkranso ye was Painters 18 Junction ena wi enkomodie ni nyina ne se wo yade na pese yade ni nyina firi mu dia ene ye baabi ba kopa ne ye ka che wo se eye ba so mama nyankopon hyamo pa nyawe wanyina bedwane Ebe bi mu ni pass. Ebusafo. Yanko computer so jodi mra. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no honest na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techima eno ene ye fa ne sciatica.
na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko a wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle Nanda na wote ho a waya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitiriti. Mentume pon sori. Wo na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidro bi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Ananse nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture yi. Wo benya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Yes. Number 2. Wawura ya tabi. Ayina eja tabi free buy. Ajaze. Eba chom fra achianse chem. Achianse chem. Eno wati atomu. We complainant. Respondent. Yefo suya na yere dada. Ade bia dada no so na hometi second coming wo be na renare won so hin wo kan ase abrem ene wo tubre ya ni ne ye be de mra ne be kire mu kwa on day in court yere dada sabewa me we do me wa amene yesi gentia wotu a wo de ba no den agata bi wo ba me show yi so am o Bible Quran bi focus ya ne snap bodu ya opede he Bible ko ya sorry Bema akoya sole. Mi pacho niko Pentecost Presby Federal Pentecost. Yo nyame wo ho bebo wo. Peja. Bodin ye me. Bodin. Me ya otebi. Mi kura me Bible. Sasemo ame beken. Nukure trodo. Minitro. Nyame bo ame. Oda. Eja ya asembe na aba. Ada wodoma. Me da etiefo nyina ase da masama de ma wonante wiasa na ase de pamo no so acha oba bi a friend oba yifusu ya wo tema koma menya koma yale o yire dada yi me yire dada no o menya koma yale bi a ma me se me dakra amenna me dakra amenna atietum eni se yani na ani se when me hu no ni sisa me hu me na se emprampre yanti me no ne wo baako no na menye ne ho ade okay eti yawu tu no na koye ne ho ade ko den sa koye ne ho ade e obusuan nim ti me koye ne ho ade obusuan nim no e hom le nso no na me tama wo ne wo wa no me abija na me wo enti no oye kurum eti me sha asese me koye abija no ana me so me so nyina me mi sisa mo na atra me papa me papa e wo me papa me hu papa enti no me sista no me mama na mtoso 10 wom na ahwe mia tete mia me kwa bijan akwa so nyina wom na ma mi sika e de koye e kwa bijan akwa so eti me kwa bijan akwa so no me ye ma dwen se me so ade a me sista no so wom so aye no tese me so me ma wom ni mu ase eti me koye no e na me koye so me ko na de na kwa bijan akwa so e ba me ton fools okay me ton fools eti me kwa bijan akwa so no me ma me ko bre se me ye adwuma itimi ton fosu no ati ton fosu no me nyina ne se da cha meji asase de mi sister no meji asase miunu
ji asase mi na mama na baako me mo baako abusua na me ofa ase nyom nyire gu akurase no ma ya mo aba krum se be ya ne sam no se da me wu achi no se me wu a e bia me busua ni bi etim ka se e fie na me wu no o mo ka se o be ji ana o be ha me be bi tete me be bi ana ti beti sa etumi so na mpa na me bo antimi so no me ye no me tam na me kokwan so no me sister baako ye friend intiwa me sister no ntina me ka ho asem kire se da chi amenya skade magi asase ti no da bia ma no me ndi nkomo sa enti me ye no me ko ma ye no eno ka se ya asase bi sa me koje ma me ba no o se on pin so opa de tutu ska no na fa sase no tutu ska no ono o me no di na enti no me ye na me so me tutu ska no me ko ba ska no na me de me ko na me tutu ska no ati me tutu ska ko duru mbe bi se ska no me ye tuwe witi me guso a me tuya no me o de ipa na ma me preko ma me ko sesa no iti edna me ha se me si na no ka se nya mo so mi e wo Kenya ase blue food ho na me kana se me si da hon na so no we nim nyina so no oba ye futu ma mo na ma ne da se me makoji asase oba wa wale no oba ma wale ma mo na ma ne da na ye enye so oba no o kensem na no kensem wo beton me na so odo be ko aha ode mbeko enti me ye ma misia Bible say we wa no oba broda kukum na no misi dan say oba na no nye minim se do sitie pa o be fiere kwa na yatim wangaga okra me misi do sitie enti me misi dan no na so okra misi dan na we so misi na ye se me balance na kakra okay na balance ka by e pipa na akohia mi no pipa da wo e na me so me de makosesa no it me say me tue ska ni nyina wi a ana mi pa na ma hye no na wo say ni nyina ye me dia enti me si dan wi ye no na me ka kire so ba fusua ya ko san kwa de odi ayi ma me ka okra no onko okra ebiem kra onko oba fusua ye nko na menye me fa nko baabi e na me ne ko nyina so ma ka nche me ko duru ho wi ye no e na me say edan ya mesie ni o edan ya mesie ni na ho me na ho ni e new site enti you know asase na da ho tetrese ya enti me ye no na mka chen say sa plot na wan de me gima mi sister no me wo fa asefo no mi sa mo ahwe me dodo me nya papa enti mi sister no mo wan ahwe na ma me ni bi enti no o mo na ahwe mi a e na dan no enti me ye no me ye ma dwen say me to wall ten afa dan ho se be ye obi gina obi kure me musuani bi ho akwa wonti mi ma hase enti na se wo ko kra wo no mo a Jerusalem wall wo ko no mo a wo ko wo hu se plot no eye obehu se wenku enti me so me ye no ekire no asam no ade ma asam no ade pa ma asam american ma mani abre pa na me kasa no mani abre to menya kuma ye ma se bibi ya na kuma ye mprara oyire da dai hu ma kase oba fosu ya na te danum o te danum e na o te dan mu da bai oh se me de na betri ja fe de ordinary betre wa mso wasi me fie wi ti me de surprise me surprise wa hu ma ante da de na ba betre ho eti wo ti fie ho no a e dan wo ho no mo a ma te se ye ko mesi dan na wie na o se dan de wie a na wie bi wa na bi na se plastic bi so oba fo suenti mi an trans de kokran ka se e na ma mi nkonsu e ma obi no mfanya ha se o ko na me se ya se mi de me ko ton ma ade o no be na se dan ya mesi e oba enye oba yi fa na se enye oba yi fa na say etimi ye me ye so bi wani mu sei me ye so no wani mu no e na me ye na me ka say me ni uska nyina wura so na me ka say so ye o me uska nyina wura so yi mu me ni ska oba fu ya no so ya adwuma no so ton fosu ono oba ka say nya mu no o fosu no o ko mu foforo no o ya na iska no wa hye ni sika o ya na makwaba na ma bitu ye ka no wa hye ni sika o ya na makwaba na wa hye ni ni sika wa hye ni sika na me say adan na go ba wo do ye adwuma sei ni we were adwuma sei ni enti ska am be man last no me ka kire say ska we dey so hye no dey a nya dey amema bi mu enti me dey me ye enti me dina ba betena efie ho ote ho edan no e wo ho edan no wo ho na ya dan ponsei e ba to edan no koludom sei no 4 bedrooms wo ho oh fine e na chimba and hall e na kitchen so e wo ni sei e wo animu sei na ayi senti wo fe kira sei a na wo ko koludom ho o na 4 bedrooms no na toilet and bath e na chimba and hall no so e wo animu sei complete house light bia enti mpanifo madaroma obey
eti ho saa ati me call kwan so buy say to comprehend France ampe okay me call kwan so buy na edan no wo de dan na mo bi ahan me kwa wan kan kire ni na me say o ma fusu ya na edan na de dan na ma han wo se me de ama han ni hie skam de ama han na de ama han me so wan ka bi an kire ni dis na de na ma han oh eti me ye na se be manso na ma ankasa ma ankasa ti asem kwa ye di asem no ekọ yekurum ye di asem no ko yekurum a nanantu ya me fa ni krensi wawu nanantu ne ka asem no se na fusua no anye ni ye be ma no be ma te wo ye bi ye so ka kire no kwasem eno na sa na odi kan de dan sie no eno ho edan ba ko ewo ho a eye ahohodan no a ho ba wonu so osuemu no bra we nyina ye oba no ma wale kura jai se ba wabo abrabom no obeye den a ama wakoma eti no wo ne hia me pa so ba ma ba abrabom no enam edan no the second one of the ma han no me koka ho asem se we di edan se wa fiska na ama woni ya na metu no se me firi kwa ba na se me kasa na o de bag bia se motu se e na ade ba dia me ko no apie wo bi se me ba he no me ba ga na asem be nya 1 week oba hye kwa 1 week me kwa no ayi me kwa no aka kire me se no asamba sa no de amia ti be ba ni ya no apie afi homeless so na subani ni ye nyina asesa ebi kura se na kura me ba me na ho me one fake akrama wa one fake na enye easy ma enye easy wakohyem na wa ba no fa wo fi mu kakrama dia wo mu no eno esa ko ge kuro kan ho asem ye buwa ne fo se de wo ye na enye emei ye wo ye na enye eti o ye no na wa twinti ayi no ho asem America me kaka ya na ofre ne maame wo ye se ne de se abedi na goja me wa beduti ofre ne maame wo ekuro mi se awale no nwale biem awale no onwale biem eti Sunday bi na mo asole de na ne maame efre me ya bla afede me ko ya wase maama se ne maame akasa de se bi wogu di ne maame ade no me ko ya o se na di asem na asie fosu ya di asem na asie no me di asem na asie bi esi wo se ne ban se wo nwale onfa no nko na me se onwale fa no me so me no nkasa me no nkonya view e na onwale ame so me mo ame ho me kokwa so me mo amo sim koja awale me mo ame ho ena ma mi kan ya se fusu yenye sa me fira so ba ma me so my deans me ba wo an ne ma no agu ba dim se se de mo ko nyina wayi se o nwa jeli kwa kwantu na dia dia ba ma gi tira nwale afi die ne ma me kan yo ne ma me ko ye ne ma me akọ edi 3 days ya me kokuru wa so mata ade mi se me ka se fa me ko na me se so nwale akọ yi se ye nchechire o pa ko ne ma na akọ afi die o ka chira dan wi se onu die onwa enko ne kwa de ode be ye me no mi ankasa me de be ko de be ye no mi ankasa me de be ko na obai afedie okọ kan say opie se ya ebi obeba bia na be se 1 oba se matupon no mu a obe wo so sponsor ka metupon no metu bie ma me ka ye nyina nyame ya me ma so tumi ko hie nkwa yi asa ma me ka ye nyina nyame amesom no me ka nyina nyame amesom no be basa me boa awale no eventually no awale no egui no yes ani nti no wo tete mi a obeba na ensakura agide me kura wo me kura ensakura me no bi da obe na ensa nyina agide anum kasa ne nyamo so kasa ne nyata mana me nya ye no kura so no ebi ho a me bana ensa flag yi na esi na danfo bi ono me sapa ebi ho na ensa no esi yire so to ani si ho edan a eda ho ebi ho me ba me na ka kire me say ye maame adanfo na ne maame na danfo no so no ni kun tompa bwa walibu na danfo de ne mpra ebeda saa edan no adanfo ne mpra me da saa dan no ebi ho kura me ba se yama boko ma me ba se yam se me nkra because okwa moment araba boko ma sha ma odi e mate no aye ko computer so ebe ajeta away this year market. You go from Jinyame no, yanyani different type of jinyame. Betobi, ebwani ya fofo, ya tete so. Yes, our uncles come and be wo Abyss Plaza. Femi che papa bi edami ko. She. Beshebi. Femi bango papa bi edami sa. She.
Yatatu Niamane, so Bibia or Abbey shop. Bibia or Abbey shop. Betobi cotton, Betobi coche, Eya Fofo La Po, Yatasu, Bla, Adesia Market, Abbey's Plaza. Bye bye. So, what about what your papa Piana? This is my secret. Give us P capsules. Pema, I want to come from now on to me, but to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mamma. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no national bottom. Are you broke? Then I found upon a permission about Chiamwa as a Nidia. No. If you are coming, if any give us cold capsules. Say yes, see, I ran the walls to cold, what did you nip a dream when you now put sa a mamma and to my winja would name wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer, give us cold capsules and I give us P capsules. Hey, and I give us free. Capsules. And men what if you do what you do, Cronquan, give us core capsules. A pill for a batter, one more menu for an inquadawin if you do me no come. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaban ne ahaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi ni pedua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akọ woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk herbal ne Heroes herbal Accra Okesi Drug Lane Dani herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Soft mommy, and that you miss me be iPhone 34. Kwaku Johnson, where do you wire? Hey, soft mommy, iPhone 34 pa. Now toying. So me and share. iPhone na sonjo abegusui. Hey, Kwaku Johnson no way. Soft mommy premier ni pa no dey na kwa beda ma chinchina no. And remi ni be wu. So pe iPhone papa, eye AY Ahmed Apple World. So pe bako. Ana ope dodo atu aton. A free 6X, ekopim 15 Pro Max. Ubenya a free 64GB. De kopim 256GB. Oton iPhone batteries, screen, back glass, AirPod, chargers. iPhone hu niema bia. Borua AY Ahmed Apple World. Oton Samsung phones, Tecno, Infinix, and accessories nina about the yam phones nso a borua hokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station achi ho Taylor Lane ekwan ye sane ko market ho no omo ne STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties ene rims nso a oton ne nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusuafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World Kwa and I'll be your papa. Adi, oish. Honey, and never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Could the brew a yama money mema a yoko ni sisi drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yama. Na Edusa was the same bravo we. Sweetie, when you come on, mammy, I drama. What does ye? I ye chuma. It's a living testimony. Corner Jody. What can't keep? Yeah, damn sorry. Obie to me be. I just a pin for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atom. Hello. Me dey grow fine.
wonu mu ato wuntumi nidi wunim ni entira ebasa na ekyere se yare ewura woni padua ni mu a ni padua no pese wo kutia yare no na enam se ahoani nu a ewo ni padua ni mu sa na enoa na ni padua no ede eko atia yade no nti ema wonu mu to enu nti na wo behia grow fine herbal tonic a yedi koko aje emani padua no nuani nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo nin kwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum Usisi na ya uya anase ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo okunwachi ena ya uya ana wudi achina wunya no aduro uti tubi paiwa ma woya ohwenye yi adwumadi brafo ama waposo ene udompemu nyina ya uya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital wa yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Wonfidia yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yagisika kakrabi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa homa so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora emma biem Akra, what did dear feel do? Aden. Nansen, and so quedia near your dabroso. Ninquene na boom, and so for man apa, so for man apa. Hey, bra, a seminar no wakano, na the secretness. Hey, T, sister macro coffer buying. On one hour coffer sister spices, a big drasso. Spices are who do sister dear big drasso. And no me intersemio. So filia pontia. What flavor? Fish in choir. Fish flavor. Saku consu na oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so. Stew flavor. So con do beef wa. Beef flavor. E fe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. Ana 0279 140940. FDA agi edwadi nkratwe yatum. Mama's Choice, your favorite. Yamba. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divvy no one propose mamma near Bekesha. For my dear mamma. Hey, Yamba. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. So make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Never. The Akabian, I'm a power the Ediampa. Emini, Mama's Choice, now Papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA agi edwadie nkratwe atomu Anyo, said ya friend say ya nante fa montene so. Na ya trete ya pom. Afiwe Sompa FM 98.9. Sunyani sabakaya way. Na ya nante trete ya pom. And on the 9th of November, ya nyina ye hiem anopa no num ewo post office. Na ya nante afa tunyan amontene so. Ya be pie coronation park. Na ehon ye dura ye abiba up any abiba down abekoso. Meche eya aerobics. Ye nyanim difo a o me kasa che wa pom din ho. Edisha de so say Danny dear, my papa ready. Hadi pound for, bank for, for, and a political parties in Sadano, Goloma Shifaya ready, Yama for Beba, a fete, Teneba Jagum, the best DJs, Amamonyon Pa, a peace walk.
Kainasha no so say 90 we ya treche ya pom ade akọ 7 December akoto aba e ya asomdwe nko a aboafo ni 3A core capsules, miso fruit juice, 5G drink, Frimp of Vibes Recording Studio and a 21st clinic. Walk with Sompa Nantibio na tinetine wapom. Oh darling Jesus, you are always on my case. Class. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Somewhere. Who can try? It is very soft and convenient to use. Somebody here. Okay. Yes, Nana. It's affordable. Somebody. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uye bwe. Baumia, minya udeni, uye bwe. Hey, Mami Jemfua, ne dena ma wani aji area we say. Minia, se me kaya dia free SHS aya ma me ne me ma wo hu. Na me hu ne minya mpo. Esan dia na na do danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe yen nyina afri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me ma miensa ne nyina be ko school. Ekosi se na na do danko Akufado any Dr. Baumia at the free SHS ebaye. Sisia me mamiensa, coffee, esi, any kojo, any na koskua kasia ni bi. Minia, na wonim de ya no moeka. Omoso omoba omodin sachaye bebemo. Ebi mo se omoba omobe twem. Ebi mo so omoba ombema ofo ni bi etua school fees ni bi. Hey, omo pese omo yomade ni bi emo. Enti hye se why na ntua. Na why nkwa ni free. Omo pese omo ya, ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Any protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Anu ti na wose boy ahumodin bia say ye bebo free SHS ho ban na ya no mamba mbe say ade papa na nado ene Dr. Baumia ade abrayen yi o enye free SHS for ya na mama ne nkofo say enye possible yi na nso se say die it is possible afiwe ye tu abadi abo free SHS ho ban tu mama Dr. Baumia number 1 on the ballot. Abusia ya mama wakwaba edi abasemi na semi eye case edata bi okay yento aso tu si afei na say tete no sinesi ko na sem de fe obeba kra no wanom nsa afi na sem ne niema no sem de niema no konti me de kontuma fa ko stream ko si ne maame no a oba ho no so no ko no ufi ko no na akomo so ko si no say sisi no na me se menye ere so say da yini si ko no atete na so nti no ese ne niema no niema ni de niema eko wabobo ano ko hyeni nyima nyiba akokora mfim tam nyina e de fa dropem de koye ye koye no me koduru ye de odi me maame di na chie o tie say yi no won wo so mu say mu nyina ye nyina ye firi kro baako adan na mo ye saa ne bran so kan wo mu nyina kan say awale no ye nya awale fusuya ne say on de awale ndie obejai o say awale ndie wan si amede ne nyama ba on de obejai jaya no obejai na emu jaya wo jaye no homre no jaya wo jaye no homre obeje me kan 15 million iya be mu ni 2010 okay 2010 obeje 15 million obeje 15 million no so odi 15 million kwala no so no enkwala no me mfa nkwala no o ka sa kire me yam gimi say show na me fa nkwala obi a me ko abija na kwala me nkwala nketu me mo koyi na me de nkwala ko ma me say na ye ma dwendwi sei me say no me so me wo sa no me ye be ma so no ade ya dwendwi bi ye to me so na to me so pa na to me so eti sika lete ye da so ye
sika na ode ma no sika na de ma no 2010 na dance di e kire na dance di odi tua ma aha ti pipa nkwa me ne brand wasum no mesum no wose wonsi fi obi okay eti ansem o kan ni nyina na pipa me ne brand kasa na ma me ba o kan se ya enya awale na awale be ma go ko bi to mo ne me nyina de brew enya o ka kire me se ma awale ya tabi a menya be ma pa ma na awale me awale ya tabi menya be ma pa ma na wase na si eja ma the asie ni say o time a okọ shemu a minya obi e ma na be hwe me ma no eti wo kọ no ko shemu e be mi say 4 years 3 years okọ ye no na o be ba no o ye no obi say o ye ne ma interview ne baba no toss to no ye interview say nwane be ne de ma amudi ye say de mu ye mu dai no o ye nti me wa bi jan ho no me ti anse wo wasa be fie ho wa be fie ho 4 years ai wa ba fie ho wasa be fie ho mo wa be fie ho na na fie de o baba be de ho wo akoda da jan kwale ya atum so manya obi o hwe kwale de na baba be ye me frɛ no se ma bo wa efetuo etuo na be kuma ji setuo e na be me free ho mo e na me so ho mre no so na ho na ye ma nwem so nim ma me ye tama me de be kon so tama so me tama sister ni fusu ya no sister bra we do ya obebu obetimi ahwe bia na asema wo kanya no kure na me de mente ase waja awade akoye sunu ana wo ka che ne se dan no chefa wo mana dabi na ka sa anchire no dem ni ko fi o se ha ne e ba betra no den na me ka che ma ka che se dan no ne chefa wo dan no se dia no de ayewo ma do de aye me ne se tam obetra fie ho no wo se nkwala be he nkwala no obetra nkwala na se me pedi che ma ho poto obehwe nkwala na eyeye me from ko na ka che ko ha dan e ma no me ko ha dan e ma nkwala so pe so hwe nkwala no iti ana oba no sai jawale ne ntwempra na o ne bi si da ma ene sa de bi si da kurampu enti me ko ha dan no nkwala no kura ko ye krom no ko tena nkwala ko mo ntimi na ntra nkwala san ba ene die na asie gya yawo ope ma die asie no ene se oba o san ba ye na ko ha de o ti dan me dan na eyi ne so ye no e so ye no a o ye so ko tena nkran afi de o ye o so o pe ba bi de ni magu iti odi me ko gu e bane de nti aya ne ma no e wo ho mesu mimi ni hewu eni panu ni na jai waja nkola egu so wakohyem 4 years adenti no waba wo na ese ko ha dan ma no e dan nam ko ha ma ande nkwala no so be he nkwala no ti nkwala nti ko ha dan na nkwala no obewe ma nkwala no so mo wo eti no ko ha dan no de nkwala na kwa na se me ko eti oni nkwala ni free ho ko mi tu nkwala ne pan no me nyina egu so be so ha hwe nkwala no a e dan no wa discuss wo ma ha biem ti no aha bia mi ti bi no ntra ama ma tete mti tena ho na hwe nkwala ana ko tena na ede eto ko tena ho no na mi so tena okra be si 6 years kwala ndie kwala anche kwene nkwala ne ba etam se me kwa jimi scan be se nya hwe ma ne ntrim eto tena dan no mama scan so ye no wo no so wo pe bi de nie megu okwa kra ko tena ho obedi ne megu to ne ba begu me ne ba pani ne dem enam si da bi sa de me so mi menti ase ahomre kra na se ma make ma ahomre kra na che ahomre kra na me yire na wo abijan kra no waba na waba Ghana hasi ada oni ne wo na wo yire wo abijan ho o ba no woni fosua ho na wo yire foforo abijan da bi muja na wale bi yo eti oba no aba na che kra na ekoba SM 7 years ago say no oba na ba Ghana to nim say ofie me yire wo ho eti ade abetimi omitimi ama no sreme no mo pa me che no yes no mo pa me che no mo pa me che o de man fa ni mengu baabi say nada no de to me odi ni man me go mesu wa bi dan you eti ni man wo aya out fie ho afi de no oba aye de me yire kura e say me yire kura po si ja yoro mama me nko mama no enko school no apra no ese ni nyina ma me nim se na da bi na no ode track se me na wa de wa se ma wo ka wo no yiri ti ofie na wo yiri dada se man ba bi ntina no wa ba no wa ma ne kwa no wo yiri ti fie ho ejata bi se wa ye dai eto obetina ho no oba ho no obetina oba ya se what want to ho ma obetete me ye great gift brem na me dia sem no kra jemese jemese oba na unse bla na emre cause you oba ujun so adai ni tigri o say if you go to room do hot room and do ukoko de bua omo ani ede no wansuan bi ko de bua ayo ya brami enwa odudo na ye dene na bo he enti mesramo glace gifete herbal clinic
and the Bobby 3 service. Ushim sukun kwantana so ehone ewo mesre wade bia ye odadwene bia ma pampai wan hwa akoma yade be kuno akoma nyina sei bra we wo hia cancer na esase ye kasa kire no na edini tutu yie man biribi die man nsu papa bi no man adwuru bi dwade no sisi kintan esa die ni na aye no mesre mo amode no le eba ohwim ebeja ya de sa na nsan na muntimi enwura mu no enura ekọ ho mekura eyime mitwam na se ekwan na dem na msa da me ho se de breje ne nyina ya kataso ntuduru ohwim sukun kwantanan no so a glace gifeten kwanta no edem ya utimi ba mo amo na nte so se ade odu kwanta no so dia asopiti no ande wo ho no a ntemomra na mmegya ya de sakwana dem hirei bibia koso kama anopa no nson kei ni ahya dwuma se anwumre nunum ne de bawieye efiri dwoada ekosi kwasiada ye adwuma ye ntum se de ye ne dadada no a ya de bia etete wo wa utie sompa sesei ene mo amohwe sompa tb ya de da wo so a ayi wa dwendwen no ya de ne kase bubudina ade be adaje be boyen ya de bia house sesei ayi wa dwendwen no grace gifeti nunsifo insian kiyeti bomu a ya de ne krem do tuo se kinim a kire sesei na so wani ensese e ka kire wo otrofo no semi dance ni wo Japan do adanse ankrofo die no emere mpempre ya yewo mu no ye adwuayefo no kura bro ya adwane ente ase so ya ne ye nwanwa nyame ohu nyame na aye sroku so mu dwane ye ne diabetes prostate ya de ben esweni enti mesre wa ohwim sukun kwantana so de eni akiri na aboa pesa kura ne kan se edidi bia ekwanwa sahane esiremu na obenya bibia di ama wapomudina sisi piasita esesa okofa na woje wa ho odene nso we die enye akiri barekase kwan so he ya ohwim sukun kwantana so sanso na enkran pumpuni mantem uduru nkran so ayewo achimota nu achimota petroleum ye ne family love nkwada sukunu na ehwene mu petroleum ho so da ye adwuma ho adokotafo akuku damoa kwa fanti tiemu enimu de ana ye no omo ye adwuma enti yade bi eda so bia no fakọ nene bibi kakra bi na me kan fa aduro bi ayakofa ba fa gonodia ya nkwankwa no so wakote na no obi kanduro bi a no sese no okope ensanfuo na odebo ato gem na odi abetum ni nyanyan ho ne ma ha ho kane ne yede sa no kore na nanom adure firitete we die grace gifete ya ye no fe abefo kwanso mfidia fe mo hwehwem aye bibia enkonum tunkun no ankobo bra grace gifete se gono die hawa aduro tatahwe pa wode kanwa hrabasa eni nanu eni nansa na etu afiri so amoade ho esanse se dokoro wo ba na dokoro bema esese mu wie no nyina moba na mbe yenhwehwemu na afei etu ase edifiri ho ma okra na gonodia ya American ye omu ahodo entime kan se ya na ebe fidie so na ebe kan sa omo fra mo aduro no betimi de bia ma aye me wa ha ma ne bi da bi eye asopiti enti glace gifete wonko ba bia nkohu ya duro wo ho se duro so to bia se ya duro wo da bi yeso aba asopiti ho na yede esayare ewo ho esanse fiti prekum faduro ma nya sanka yenye asopiti ma ne nye yie esanse edo fa eniema bim nhwehwemu bim hwehwemu gem ehunu gonodia no ewo mu ahodo titiru pa eye wo no yetimi asechire de aduru aka no na tuase ya anya ne sa wanhwe de hwempoduru akosa ananta nteme bebo no mese no fa minim se sa ya de atiati se pa ewuni sunsun so bebre ebi kura timi nyinia na koye de se friends frepo se frepo enti me bobo no mese yifa ne fre uchirem de ye wo no a dokota ne behunu obekiro de esesa wo ye na yaboa amwade wo ho enti no mese no de di nkan ne ye de obetimi sa de aye mosap
Abruchirefo a mo beji enuru yedi nuru ma mo nyina mo numbers no ana me di nka abo no. Cello 246 0246 518 cello tele 003 cello 246 518 cello tele 003 Anna cello 244 126 123 cello 244 126 123 Sese mpese mi jama maame nurse na gonodi ye ya me ka ho asem o kire mu kakra bi wi ane sade no ma na toya me aso medase mi chia ye tiefo ni ahwefo nyina Grace Gift Herbal Clinic ashare na moti se ye kasa enawie na Grace Gift Herbal Clinic aya na ye pe wona wo ye achinidifo no wanyi hwini wode ne yawe na china na bema bu no mpo onyi ni se Herbal Clinic papa bi wo Ghana ha no san krofo ne na Grace Gift Herbal Clinic yesi omumra ne enu omunye dan entonchia. If it's a Grace Gift Herbal Clinic, yeah, that's what tunchia. Any the leading herbal clinic, yeah, tunchia, Ghana. Good. Now say I can say gonorrhea na, yaria ye fa free name, or bet me fa, bear man suit me fa, and notice or ba any bear meshia. Nasa or ba no infection that didn't watch her, it's me dani gonorrhea, and notice or ba bear man is on your banner da automatically. Ubenya gonorrhea na gonorrhea na ye wo hunsunsun so bebra eba oso a obema no hu yen e ma ne de na ye hu ne ntem enu nti se bema no one oba na ameda no anka nche oba ne se wanya infection kra me amemeti ha mi hu enu nti bema se wonya gonorrhea symptoms a e pop up a wo hu na bi ye se odwunso a na obema mu e hyehyeo obema mbetimi a hyehyeo pa adwunso no so every second be abedunso junso ne do kwadunso enso kete enunso ne mo hyehyew ebiem nso na wo penis na na se eye wo ya pa sabi ukwadunso a wo se enso fita afri ubema num ye de obi o kuretimi chill supporter no otiente obekwa akwa box ne mu aye chaka eye sa ma ubema die no emanyam kra ebiem nso no wo testes na anade ye kan hwa no etimi hu no ankasa enu we mu nyina ye symptoms a obema se wunya gonorrhea na eba wo so oba nso sa sabi Johnson de wo na akwadwonso aketua bi wo bo hu se uhunam eye uyiri bi ni nya ye symptoms oba wanya gonorrhea oba wotena na infection edidi hu a emwa enu nti na Grace Gift Herbal Clinic si ye nya edro nwanwaso bi a bo ba eye tatahwe a ene ye de sa ye de tu gonorrhea anasa infection eden ase oba ma wotena na infection edokwa sabi oba ma ye kwa na ayemre otibewu sanity o de boss wana wajemu ema omema de bi empenesa enu nti yesre se wa infection edidi umu ache no Grace Gift Herbal Clinic say bra nene emetonchia obo ho no wa treat ache enko enu nti na bemobu wose infection no medianam mediachi ne hospital bia enye ye but Grace Gift Herbal Clinic say yakofa edro nwanwaso bia ba asa wo ba enye sa wo ba ya ne de edro ne ma wo ye ye nhwehwemu ne ye hu the root cause na ye de edro ye den account. Esa se gonodi anu wumu ahodo. Bebre. To be frekumfa. Sa wosi o mu. Candidiasis wo ho, syphilis wo ho no. Enu nti yesrem se mumra na Grace Gift Herbal Clinic enye de yentu ase. Enya no nko ade ahodo bebre se dem di nka kan ye no. We na ene yeyi kasa fa ho no nkire se ya mo ya de so ayenhwe. Ye hwe ya de bia gise brother fu. Jimmy ene oba oyana nta. Enti mwenye numbers no na fe yen sorry. Cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 ana cello 246 0246 518 cello tele 003 cello 246 518 cello tele 003 more powerful
Unfie no 15. Adwuma ye ababawa mesio 03082557. Ejata bi betranse. Na ye hwe ade asem na kosi. Te say wo yere no watu abetina wo fie ho. Wo yere dada no kasegu akasemu no. Pacha ma. Obetina wo fie se ni. Ba so ba ho be 6 or 5 years there. Wo yere dada ni ti fie 5 years. Kasegu me pacha ma me yere dada no. Tamwa tamo ba ho no a tamo ba ho na ase ote ho ese wonte ho no tamo ba ho na ase ote ho ese wonte ho no emu na me wife catch them say ti say die mate say ye say wo yire that day mate say so ba be wale nso ye de wrade ase e de wrade ase nti na wale any time no so ye no an wo wale kokko ye wedding e wo ye kurum mo so what wo fie ho no ko wale if na me say that's what wonte ho. That's what because what's the media mentality? Bema oba usu ni na jaide. Edi nti no betina ofia asoti wonte ho. No di akwani aba. That's what wonte ho. E na kasa ni nyam nso no. Time a say edi na asi. Me pa cho. Di asi no time oba ye no. Oh time oba ho no odi me call Force FM. Or me call Force. Obia ni hia. Me pa cho. Ba wo ba ha no. Edi na apese ye. Me kana wo de mame nka na esi so. Emle ni edi ye adwuma ye nyama me ne wa ma so. Or de me call Force FM mo. Eto de me call Force FM no. E na me sister no a wo de sa se no ma me to asase we ho no. Me sister no ye kan se mo Force FM no say chenchena a efie ho no. Afi do ba betena ho. E na me se efie wa gisika koso ma ho biem. Why is so my hobby? No, Minya, meeting me, I do. And a Mrs. Tano, you free club. I couldn't say, I then one mamma, I'm not in a few 25 years. Nothing I will be to know. I didn't know, yes, I didn't know. Okowale. Now, while you're wallet, if I know by Anana, can now be walling be a man. There be the ultra on or bar on where you have named 5 years you. Say, dear, young man. The person, my money, with the person, your mamma, and say, or Bano. Mrs. Tano, and Mamma Quadia assassin. Or Mamma Quadia, or Sister Sassia, what Quadia that was it done as I no, nay, Uyiri, say, we did that day. A dear, no, what the Aya out in a bar. Do I mean, Media Bahana say, Tamwa or Council one, Mrs. Ta or Mr. or Catem say, Mr. Grandpa, Unifiso. Morning in Fish or Cassaria, because their work began to come and see us, so what point. It's as I say, I miss as who inquiring into me, sit down the amount or man, or so wompe. Was it as I'll say, Hoye, or see Hoye and Taffumity on Pess assassin. I make way up my quajas aqua young peoples in my education people on it, the money deny. Or so wompe, and what the better if you are the cocoa wally. Oh, they say they may am Cassade, see, I'm so or Tiawaliasi. As you say, what better if you're buying what take me. What's Tiawaliasi would to me better of 5 years. What brought Tiawadiasi? Oba for wa yanton cram and some friend because what's some now kano is so mame oba for sia my now what to say nyame adalo man paso na won so e bokwo ku da dansem bi a wo kano meti ase enye because any some o kan ase menti ase papa ti wada woro man ase ti wada wo pa na woni Makambata ni waya ni mukapea dikira wanfa. Emre ni nti. Because wase wani wete. But all the Mate. Ono ne fa be ma obleti ni virgin. Ana oya me wadi ni na no na wo nsa. We wale no ni show we ta fanti atem wo su. Nkata me da to plot o tanya afia bofo. Plot ni enu. Eni yasi esodan. Ana ba ko da ho. Okwa di ja akwa so. No Jerry yourself is an investment. The guy when you want my what you mean no man now because so much and say also. And I'm the guy say we down and we can in the town. And I'm catching say we down the piano the 10 million account ya. E ja padi na me ye. On ta di money. And on see me about dia. It's all the name for red control. And I'm the boy ni about dia. And the am tell so na ma boy o mu dia. It's me one and na me so man fa so ta and so for the little kid, remember, and on the floor, and the middle of Palo, and one in a bush. So, if you are crying on a national, why you be say,
Then I say, my body, I saw person of Pass Body, and I'm sure. When you listen, when they're taking the bed, then I'm going to get up there. I'll find the man, what's in the Badia. And look at my body. That's my friend who said, well, I let me know in the Japan, now I let me understand where Japan. So I let me understand where Japan. And I'm my friend say, a Japan, I want to press with their manager. It is Adia, and what's that? I'm coming to you know, we can't say anything. I'm not saying you're banning the edge. I'm not sure no media. No, the Japan will be a little Sudiano. I am manager, just what they did, Mammy. And Romana, Yakaya, no pass on the Danny Diallo. The Danny Diallo, they are not a me. Two crossroads. I just sit down, so I don't know sooner. I am the Danny Bar. But this is how someone in the mouth to me. Not just say, Marvels, you're not just one new one and one is our barnes war. Daddy, I want to go to Gaza. Yes, okay, so we get to know. I can't tell you that. Marvels, yeah, I'm so one story on your near the walk. I'm not sure what the matter was to the other mother serving a letter. Not Nako Translate. Now you will be a court. No, I thought rabbit. No one has said, let me one on the man and say, at a one, ma, if you're not your penny, if you're not be at all to know, will be at all to know. Me, only would be a grand Mr. How and not with them. A jatabi, but your man, you are the one near near at your can of Mamma, me pacho, Emmy Pro Services, Emmy Pro. On 7 days, or Rubako Guanju, China. Come on, Obama visa, picture tickets, baby, I'll be there. I get you share doing in Obama 0244924573. Go fine. Numodre, na ye Ghana Coco. Go fine. And ye, why that dear we now? You grow fine. Doctor Somoja Swat, you grow fine. What pon what poswa you grow fine. Brayo Muha, you grow fine. Near your cocoa, near the island. No one dead. And very pano 0244596532. Digital about Santa Pedroa. Some patch at the ye, boy, young can you go? Bible said you no broni mo bo. What the family wade. Ebrenu nie. Bia wo mpai bo sha. No aforebo enkasama. Enu onyame nya apam. Yehiamo. Aforebo no bebo na sase a wo bo wo so no. Kwasanu ne hia. Yes on patch de. Yehiamo. Na ni onyame ntentam. Na be so onyame. Gary. Sa ade ye die. Enseye. Number ni 0598559802. And 0241272990. Blessed Foster and one media Foster when near my Dr. Tamu Daso, not don't sabo watch and so. Chow ya dear call a buya Tamon to so much. Na ya dear no, or Betibo Bolibo. What Senator? Come on, me pacho a 0500727215 piling a boy stomach cocoa. The two coquasi. I am assuming you free a dear. I tell us what check would you 1 year no piling coquasi through con and yes, a pie moja down baby stomach and no dear fry kutu and the who did ya bush show the quasi. What tassa when you oh, wouldn't you go pem 0597216047 80 I got to be. What's some idea? Some of the Tama, Court Abbas 7 Cratadi. What's on the TV today? Your criteria contempt me. Be a quotation what they say, a down or time, yes, I know. Did with the man, let's admit the same chimu, and I might chim in a biamo only I would tuno. Say, yeah, my penny, we dada. Ma, me say, ma, 5 years. Me say, we're 2 about ma, we're 2 about say, yeah. Oh, mammy, as some will say, ye, Nkumbia, and I say, and send me no kind, no yarding. Yen to be a fan share a drada or banning your no so near Ombo Munkra, near whom near all kind of cray. Tiawa, Polina to Pacho.
My lady said you walk and wada Roma. My from a senior fashion you are done and to us. Because some bland the way I walk upon the quadruno. Go be ask and crabby or baby. To a banny banny be one seminal, no crabby or baby in defo. My lady, now some will quad the bow in the daddy. What you better soon the crana if you go this up with Sakwana. Also, oh, Chafa. Into us all say, and away. I know what's happening about the na edia kokudro na mo ba ni nya o timi abedi 5 years wonu so o chefa yes ana nso akwa no atum enya ne kwasem entinya ne na oba be ye nti omra kwa akoma to ye no omra na o mechire na o so chew de tu o prepare ne kuda awo adanfie bia wo ho sobra ansa oba de ba obekwa agu so odi kro wo atwema kro kofi kurum ene wo kasa wakenya no so obi biara waje asase ama to ase he na asan ama wo ene asembiri man so wa va ma ama na hwem ni December busumi twam dia January ko da bi wo se asase no to bi ojo na se ho da dua ekwa firi a dwane je wo kra nkwa 0530 odi ko da kasa no 4178 Leicester amwasie yes military pad extra long to overflow sope you will need to come yeah the farm Mr. Emma 030235 Boris B Winampa proudly efie akoko e organic come on yeah deni dia no benya bia 05445453 a bishop apempra die be se die ye bo don't come e ye gold and a silver ye dey kom ye dey nsa ye hye sum we long chain e fe kwa we your friend warrior and aketwa so dase ni nyina ya asensoroma no egu mi fa nyina we enye bibini na ye yo eye bro ne bo no so ya fofo come for cities etika ho fasika koto bi na ye bidi nyina ton adisha market achi mrom ona kwaje udi 0598585219 adofo bi edu o mawoda ye ntirete Prince Fodwo edi na woda efri Aquas Media osi ene obo nyame mpa epa e de mam se onyame nhyira wo bra wodi wa wodai ya afrakoma sepeti mpom ene wodi na woda Sister Priscilla ene wehye happy birthday my darling me pa chaw enkwa mane so esimanum 0551 931 0548 931 asem di promiso 051931930548 na juada ni bi hu asem weni no krem pa because no krebi wo ba bia na bra so wo kasa no kan yie na se de wo kasa no wo maye bere ba na ni edin hello good afternoon hello I'm Pacho. I'm a promise of a picture of the fact the Sompa Nkomo. What wrong? What's what wrong? That's some person me just say. Hello? 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 Ejan Pacho di yetio. Hello? Yetio. Good afternoon. Afternoon. Papa na asem do kole. Na sam na ede. Kole papa na asem na kole bi. Asem tisi su bi sei. Ayo, onzo bi aka. The way I kasa no. I say I don't know. Hello. Mommy and Trent, Juada. Juada be ko. Veteran. So hello. Hello. Ebusu ediasi Sompa Nkomo ebo sorry amagudie mfo no aba beto aso edi amaye erade nkan nyina. Let's get